Oke, ini bagus. Wow. Kalau dari data lamanuna lala sikoli ko badano. Sovanu badano hasikoli mana sovanu badano hasikoli. Oi dosi molobase na to balutana. Oi dosi no fahana levata badana ane no fahana levata naha kolomba sewa bumbalo ilete ita batoba bateba tomana banano mate ita bateba mengabala kamida bafabu de Fudo bangere bongigo alaina olifudo nasana ron raodo na etu no sogu nasana baday lowalangi amang ono ba ihene muni heya uga Ester Novelisna Mendrofa mabedra uga ba naya belum basi kau balu walangi sila amba fabele zifo kau ya iya lowalangi sampai banosiawa abadan. Heya uga Ester Novelisna Mendrofa. Tanah satu dra uga, mas to bali tanah. Gabu-gabu ba gabu-gabu. Sobaw ni tanah. Ba sila obaw ni susugi. Sila tayo ni tanah. Ba sila kami ni susugi. Sila balo ni tanah. Ba sabalo ni susugi. Botos si sonoso ni tanah, mas botos si so eheha ni susu. Yadu, yadai tebe kinato ba keluarga na sozo masi manibotabu si foto romay lowalang. Tolong namu gawin mo
Baik, yo gumsay hama mo ihero wa ara. Na telau do rofe sa friado. Telau sa dania, ba mau so fe fuzino mate adro. Te bai sai obo. Baya ites tomal. Le sa tolai ha yo nuka wa te bai mate si mate adro. Mano yo nuka wa te bai sobo adro. Mano yo nuka wa te bai mate si mate adro. Ba be na itero da romali adro. Si so basura. No alama va amate andre ba mena. Hezabe manau fa amate. Ezo domo fa amate. Ba to va amate andre ba ya ia horo andre. Ba fa bela horo andre ya ia koroisa. Ba ni suno lo langi sa me khada fe banadre. Moroi ko aya ya ita. Yesu Kristo. Nata kulit alamanuna, toto sino na mamagi. He Yesu mi famalo, he de kagu. He Yesu mi famalo, he de kagu. Pahal sa intraodo, manema fosugu. Yesu aurigu babe koli andre. Yesu aurigu babe koli andre. Babe mana tebulo ya kau dra osaai. Babe ama lowalangi ama soaya ka Yesu Kristo. Sawa gelo lo sino mafalua basi mane falau basi tanovia de soaya. Mino oflo basi no mandre banahia de ko. Baya uga sae aboto badema sino mame ya ia banahia si sekia de ko babaradaiso. Baya uga sang malaka ni takula fa aurisil aitu ade yawa baso ruko. Basi mane falau basi tanovia de mangadu dau salahi ginonime Bapak Gembala kita dari jemaat Hidilasa Bapak ama ina Nelvan Mendrofa soaya tolong rogo fawo ina soaya bebon dara de khera ina le faroi ira bawa dulu mola kemi ya uga Mendrofa Bapak ngai halomer si mana ki mangade traodo salahi keluar ke besar tolong rogo fawo ina soaya Mendrofa mana Bapak butuh ade ya uga rara de dera fa belo ke hau ni amoni Fefu aka basi soba na hiawa Ester Novelisna mangade aka kesoaya tolor roge fahu da ka fefu na basa amba zorugo bali da kamoro na hiade manga uliga bano sama sana aga ya ukana bema si fokum balala wa mega fahu de medo ke mana ba keluar ke besar soaya heto Yesu kau ngadoama ni suno da ugo kau sumangi wala kami ni suno da ugo yo tarai dai irugi sila itu. Pangadawa de ama. Maada iya badai soaka Yesu Kristo. Sino mamahaya ako pangada itong alita.
He ama kemasuk rugo. Ya te mulia deke. Ya to bali bano fefti. Ya itere so masi na uga. Lesi mane ba rugo. Ya si mane ke yomita. Masuk di ma ke be ke ma ka. Bai fa ke ma ore masi mane fa fa ma sala ba sala ke ma. Boyo ita ka wa dai ke. E fa ka ba ka. Me kham panua aba ba bolo. Aba la kami e rugi sila itu. Ya tu yang kita mesti kita masih waktu soaya biang abuli. Tema homo lo lagi foto ke sebuah. Fonde ke seki moroi baso rugo. Ya falu kami fefe mo dada soaya ya ita Yesus Kristo. Ba fa masih lo lagi amang. Ba fa abesa ke geheni mo ni. Yo tarai da i rugi sila itu. Ya du sawagalo amas. Yesus. Salam. Betul saya mudu. Sekali ya.
Makata. Dami nga. Kaya ka. May molo. Pura no numalo ginusuwak mo buko niya. Kumaday. Kanang kang bakata. Ito na kada talisi sa fish. Ina aho so pas lang. Uway tayo aho. Ito masita. Masih na nasa ba? Ha? Naso yung mga iba nasaw. Ano yung wag ka? Kada sa. Gasang. Ana. Sa Manolo. Okay, medyo ano kay tayo din. Paul si Paulo. Ano ba? Masisikot. Ya, ano, dahil ko pero.